Thutha wa thirikari kuheana mukana wigie uhuthiri wa maratathi ma minyore guku bururi-ini, riu maabitha ruhonge rwa guthitira maria maturigiceirie NEMA ni rukiriire ruhonge rwa igoti rukiuga niruo rurahotomia bara ya kuhukia uhuthiri wa maratathi maya. Leo tulifanikiwa kupata mmoja wa wale tumekuwa tukishuku ndiye ana distribute hiyo makaratasi hapa Embu Town kwa jina la Ndongo, ana operate under jina la biashara Ndongo Spices. Undu uyu ukite oriri maabitha ya maikitie ngono muhuri biashara umwe mwena wa Embu na uria urerikana gukorwa riwe uranyagia maratathi maya mwena ucio. Maabitha ya makiuga na thengia wa aria mahuthagira maratathi maya guikio ngono gutiri ikinya ihiu ria kiwatho makoragwo magitacukirio, undu uria ucungagiriria uthii wa na mbere hari uhuthiri wa maratathi maya ma minyore. Kuringana na murugamiriri munene wa NEMA guku bururi-ini Margaret Njoki, aigite igoti rikoretwo rigithie mugaru na watho, amwe aria manyitwo makihuthira maratathi maya mabatie kuhurwo faini ya ciringi mirioni 2 nginyagia mirioni 4, undu uria utarahanika kuona marahurwo faini ya ciringi 10,000. Undu uria unyitirwo baru ni afitha wa NEMA kaunti-ini ya Embu Boniface Birichi. Mahakama iangalie sana, wasifaini watu pesa kidogo sana, sababu it will not deter them from doing what they are doing. Sababu saa ingine ukifainiwa pesa kidogo na wewe ni distributor, utaona afadhali kulipa fine na uendelee na hii kazi. Oho maabitha aya ni mongereire ati uthii wa na mbere hari uhuthiri wa maratathi maya ni ugwati nginyagia kuri ugima wao wa mwiri, kuria morite thirikari gutigirira ni yang'ethanira na aria manyitwo makihuthira maratathi maya niguo gutigirira mutugo uyu ni wathira kaimana. Na nyinyi musiweke kwa soko. Mihango oteno ni thire na mbere mwena wa Molo kaunti-ini ya Naikuru, kuria andu 5 maraikirio ngono thutha wa kuofanirio makihuthira maratathi maya ma minyore. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa rakwa ni Wangui wa Wanjiku.